अहानबदा मरोइब पाउ बीजेपी लेंगाक ngasi फौबदा मसागी ओइबा प्रोजेक्ट अमत पाइखत्रि कांग्रेस लेंगाक न पाइखतलंबा प्रोजेक्ट सिंगदमक संगाबने हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओइबो बिना हाइख्रे आउटर एनपीएफ एनडीए की मिरेब ओइरिबा 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 कैंपेन मिनिस्टर एमएलए कयाना सरुक यादुना हौदोखरे अखोई मसेल की मरकता थाजनब थमदुना चिंग अमदी तमगी खेनब थमदुना पुन्ना हिंगमिनसी हाइना 𝐍𝐸 फोंदोखरे वाइथौ संगोम संगद मसक खंगदब मियोय सिंगना नुपा अमा कापतुना हालमले मफम कयादगी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना यामलब नोंमै मरु बोम यावना खुसु खुलाई कया फगटख्रे मणिपुर की इंटीग्रिटी सोकनबा तौरकपा खुदिंगमक एमपीसीसी न थेंगनदुना लागली मखातानसु थेंगनखिगनी हाइना एमपीसीसी की स्पोक पर्सन डॉक्टर 𝐾𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 फोंदोखरे ताराम उक्चरे हाउसिंग नुमिदांगी नॉरी सुइंदो की पाव अरिबन रेशमा पिजरे बीजेपी लेंगाक ngasi फौबा प्रोजेक्ट अमत पाइखतप ngamdri कांग्रेस की मतमदा पाइखतलंबा प्रोजेक्ट सिंग फौबा संगाब लोइब ngamdana कांगखोंग चाइदुना मांगले हाइना सीएलपी लीडर 𝐂𝐾𝐲 बिना हाइख्रे वाफम मसिंग असि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अथवाले की हाना ओइनाम एसी दा मिरेब ओइखिबा एडवोकेट लाइतोंजम रोजेन अमदी लोकताक पावर स्टेशन के सेक्रेटरी ऑफिसर 𝐾𝐢𝐯𝐞 इंडियन नेशनल कांग्रेस INC दा नौन चंगलकपदा हाना चीफ मिनिस्टर ओइरंबा 𝐂𝐾𝐲 कांग्रेस वर्किंग कमिटी CWC की मेंबर गायखांगाम MPCC की प्रेसिडेंट के मेघचंद्रा अमदे इंडिया ब्लॉक की लुचिंगब सिंगना हराव तयामना ओपगी थरम अमदा फोंदोखिबने थरम अदुगा मरी लेना ओइबो बिना हाई मणिपुर दा लेंगाक पाइरिबा बीजेपी की लुचिंगबा एन बिरेन अमदी सेंटर लेंगाक पाइरिबा नरेंद्र मोदी ना लुचिंगबा लेंगाक असिना ngasi फौबदा मणिपुर दा मखोइगी अनोबा प्रोजेक्ट अमा फौबा पाइखतप लेत्रे कांग्रेस ना लेंगाक पाइरिङै मतमदा पाइखतलंबा प्रोजेक्ट कया मखोइना लोइसिनबा खक्तने मसिमक तदा प्रोजेक्ट कया अमदी ngasi फौबा लोइसिनुना संगाबा ngamdabadagi नोंखांग चाइदुना मांगदुना लेरे बीजेपी न मतम खुदिंगमक्ता कांग्रेस पार्टी न मणिपुर लेंगाक पाइरिङै मतमदा असोइब थबक थौरम कया तौरमबदगी ngasi ओइरिबा फिबम असि लाकपनि हाइदुना लाउदुना लेबगी महुत्ता असोइब अरानबा कया अदु चुमथोक्तुना अनोबा प्रोजेक्ट कया पाइखतफम थोक्तबरा कांग्रेस न असोइब तौरमबदगिनि हाइदुना लाउरिबा हौजिक मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइरिबा एन बिरेन मसामकसु सोइरे हाइरिबा पार्टी असल लेदुना कैबिनेट मिनिस्टर फौबा ओइरमलिबनि हाइना ओइबो बिना फोंदोखे मणिपुरदा अहोंबा पुरनबा प्रोजेक्ट लेरिबा सेंटर की श्री नरेंद्र मोदी जी ना लुसिंबा स्टेट तना बिरेन लुसिंबा जिम्मी गवर्नमेंट असना सखर एबा मणिपुर की प्रजा सिंगा मरोइना अवांग भारत की प्रजा से मरोइना मणिपुर दा मोइना येगिबा मिये हानगी गवर्नमेंट दा हाइबा गवर्नमेंट सिलेक्टा चीफ मिनिस्टर मसामा all policy program मा कैबिनेट मिनिस्टर ओइ यावबी अजमा काउंसिलर मिनिस्टर यावबा सही तरामा हेना कांग्रेस पार्टी यावबा कांग्रेस पार्टी की all policy डिसीजन पुनः से लोने यावबी लेबा अल्लाह मोइना लेंगा पा हाइद्रगा मी लाइफ प्रॉपर्टी से तमाई तो नाकने खंदबा अदुगा हानगी गवर्नमेंट हाइट से आइदी इकाइनाइनी मणिपुर की प्रजा से यामना अपंगनी हाइबा अदोम दखन माने आई बराबर से कमजोर मणिपुर की प्रजा सिंसी कोई को खना देशिंग खंगा तापीबा नामबा मयामा बोरो के ऑफिसर से इंटेलिजेंस की लबदा खम है सिंगा मयामा ले मोल करीम का हाइब नंदे मोल की मतमदा श्री नरेंद्र मोदी जी की सेंटर सही तरह के अंदर अगर सिलाई स्टेशन सही तरीक मकुल फारेवा करीबा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता मोई पाइक कम दिए हानगी कोई मतलब तौरबा कोई जो बराबर है जब तो अखोइना हान तौरबा प्रोजेक्ट सिंजे
डिपार्टमेंट खुली तो पाइखल में लो प्रोजेक्ट से सही तरह संगा नमोय है हुजे पावर अगर कोई तो अब प्रोजेक्ट में संगा नमरी ममोय लो सिंह नमरी है लो होंगे बा था उन तंग पंगदी था पंगदी हाइना अकोई खंजर बा प्रोजेक्ट को पावर लो सिंह नमरी अपन मणिपुर से यामना बंद ब्लॉकेट का आतवादी लोगी सेनापति डिस्ट्रिक्ट फाउंडर लाइबा अदगी सोमदरा जिरबादगी फान फाउंडर लाइबसे मसी बन ब्लॉकेट नामना तौबा मफम नी है कि मयान लोयन खंगरे मसीदा रेलवे प्रोजेक्ट से जिरबादगी ने फान पहुंचे 2006 मतलब दुगी कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाकर चक्रा 2006 से सही क्या हुआ सही तारा निपान सुधारे अल्लाह अपनी स्टेट गवर्नमेंट की होगा 70-80% और 80% मध्य हनीदे 70% लोग जो पावंगारां नहांदा जिरबाम कोंसांग से मशीन करना तो जो अपन फान सकते यार वो प्रदर्शन सकते यार है मणिपुर का नहीं बा डिस्ट्रिक्ट खुले होकर ले बा मिनी सेक्रेटरी से हॉस्पिटल से स्कूल की डॉक्टर सब से इम्फाल लो मोरी को प्रोजेक्ट में आम सिंह अमा खत्म की मोना लो बता मोरी है इसी उठी ये भी होगा स्वादा तुम लोचन तो बता रही हूँ तब मतलब मेरी लोचन में आप प्रोजेक्ट सिंह में काम साइन उचित ले अनो वो कहीं हो मापता मोना अनो वो प्रोजेक्ट का पैकेट पंगा बड़ा थोरमदुदा सरुक यागिबा इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूशन दा ANC की मिरेप ओइरिबा डॉक्टर बिमोल अकोइजमना फोंदोरकपदा मणिपुर थोक्लिब इरांग असिदा लेबाक असिबु कंदबे यादे हाइदुना खुत्त खुलाई पाइदुना लमदम असिबु ngagliba मियोय सिंह नोमदि सोइदना मखोइगी मथक्ता तोंगान एक कया पानसिंदुना फाजिन पुनसिनबा तवरकनी मतम अदुदा लेंगाक असिना करिसु तौबा ngamloi मखोइबु कनबा हाइबसि लेबाक असिगी मियाम नतना कनानासु कनबा ngamloi लोइदना मणिपुर दा हौखिबा चाहीगी मे अहुमदगी हौरखिबा लान असिदा इंडिया की लुचिंगबा अमसु ओइरिबा प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर की इरांग असिगी वारोइसिन अमा ngasi फौवा पुरकपा ngamdaba असिमक लाइबक थीबने थोकलिबा लान असिना मरम ओइदना मयुम मकै लेजित्रबा मियोय कयाना हौजिक रिलीफ कैंप सिंगदा चंगजफम लौदना लैरिबा असे मखोइगी पोकफम लमदमदा हंजिंदुना निंगथिना लैरिबा मतमदता लाल लोइरे हाइना लौगने ngasi aikoina thengnagdoriba 19 suba lok sabha gi mikhal ase araiba mikhal nate miyamna karamba miyoida vote piraga karamba miyoy bo aikoi gi mihut oina thagat kadage haibasi munna khanthapam thoi haike lepak si wahi was pulling the power of the game manipur shuk thina sui haibase wahi oina hore pulling the power chali ai ka tuna power having the mi ana power ko man kane do question का normalize हो गया ना हम लोग कुछ खलत कर रही है कि लोग को तो मुझे तो पुरना है वो वापस है ना तो मस्त काव खला गदी मैं आप लोग भी जो से उसी बिहाव से तो विकल्प आप करो कोई वाली काम में सहाय भी विकल्प तो पे अगर सिला अवधि ना मस्त की विकल्प से कोई कर्म भी दे है का हलत कोई बात में काम हो मामा से कि उसी पॉपुलर यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम ना तो है मसे मतमोदा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अखोगी सत्तम लखै कायवे अलोय न जुन 18 न लाव की वजह दुनिया कप न लाव की वो मैं सी मैं तो मददी सने मिस सागी वाली दा हायदी इमा खू यो के को तो पेरी मतमोदा कना मोन दिमाग चतदा तमा तो लांग या चिदे हायबा नसलो मोरे चतदा तिनो कोन यो या रे हाय थोकी काय भी आ गया है मसीदी काय रबनी है सिंह में और मसे आई कोई की जही लिसिंग चाके आ रहा है वाली का साबो ना तो वही की बदिरन न इसका अमुक तो थोकी रे रिपोर्ट Taranipan suba Lok Sabha Mikhalda Outer Parliamentary Constituency da NPF NDA gi mirep oiriba 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 campaign ngasidagi Ukhrul district ki New Canon ground da hodokre
Tharam aduda Health amadi Information and Public Relation Minister Dr. Sapam Ranjan, Water Resources Minister Awangbao Nyumai, Jiribam SC MLA MD Asaf Udin, Wabgai SC MLA Usam Deben, Wangjing Tentha SC MLA Paunam Brozen, Chandel SC MLA SS Olis, Karong SC MLA Kumo Saha, Tamai SC MLA Janghemlung Pamai, Mao SC MLA L Dikho, Pungyar SC MLA 𝐿 𝐁𝐫𝐬 SC MLA Dr. Y Radhesyam, Tadubi SC Hanagi MLA Francis Ngazokpa, Kamong SC Hanagi MLA L Jonathan Amade, Tengnopal SC Hanagi MLA D Karungthang Yauna, Party Asigi Makok Thongba Miyoi Kayasu Sarukyakhe. Tharam aduga mari lenina NPF ki mirep oiriba 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 hai Manipur leminariba furuk khudingmak amata oina ngasi nungsi chanana leminaba mathau tai aikhoi masel gi marakta thajanaba thamduna ching amadi tamgi khenaba thamdana puna hingminase loinana election gi matamda su khadna chainaba leitana ingna chikna miyamna vote thadabiyo Manipur gi hauzik oiriba Phibam asi athuba matamda loishinduna mahusagum tangdu leitaba lamdam ama laknaba honabada aikhoi puna saruk yaminaba tangai phade Handaki election asta miyamna mahakpu nungsibiduna miyamgi mihut ama oihanaba honaba haibase miyamgi khutta lei hainasu phungdokhe. Peace. In order to have development, then we must have mutual respect, sincerity amongst all the communities to solve our problem. I am committed to the cause and I am committed to the task of restoring peace in the state. We all must work together, irrespective of communities, to bring peace and prosperity in our state. Only then we can bring inclusive development, shared prosperity. It is not just a prosperity for a few, but for all the people, particularly for a section of our people. Let us make Manipur a vibrant state, very strong state, developed in all sense, in all fronts. To have a vibrant state, again, we need social justice, economic upliftment, not only in one area, but both in the hills and the valleys. Campaign adubu sarugi araduna Health Minister Dr. Sapam Ranjan phongdorakpada Kumza lisingani tara taret ki March thada NPF, NPP amadi BJP puna amata oina punduna miyamna khanba government ama semkhe Kumza asimaktada Manipur ki Chief Minister oina N Birena wasak lawkhiba numit adudagi hauduna Manipur chawkhataba yade Manipur chawkhatnaba honagani haina lawthokhe loinana cabinet mifam Ching amadi tamgi mafam khudingmakta tawgani haiba wafam phongdoktuna ching amadi tamgi mafam singda cabinet mifam phamduna lakle masida natana hill leaders day miyamgi numitna chingba pangthoktuna miyamgi apamba aningba amade award apa sing phongdoknaduna makha taba lengak asina paikhatpi yaba thabak thoram sing pangthoktuna lakli hainasu phongdokhe 2017 की March की वारी निजंगे the alliance NPF, BJP, NPP alliance singular. An alliance was formed, a bond was formed for the people of Manipur, for the state of Manipur, and for the development of Manipur. Yanda, a strong bond was formed, and a government with a difference, President government of the Mayam Nijing Viramani 2017, the Honorable Chief Minister, Hek was a global market chindagi, market economy, political mayam. There has to be equal development. Hills, valley, Manipuri, corner Korimba, develop Togbiade, Herenki, Wakilon, the Maga, La Tokiba. And he did walk the talk. Government, Sina, Jagakurimaki, Manipur, all across the nook and corner of the state, developments, Puranavidam, the Honagi, cabinet meetings, Ching, the district Kuripanta, Tanda, low in the Budoni, Habaki, Maki Wakilundo, Tamsaki, Maki, Hill Leaders Day, Miyagi, Nume, very successfully conducted in the Prasagi, Wakilon, the pulse of the circuit. Maki, Wakilon, the Gitola. So this is what you call governance. 2022, the alliance Samuhale
And what better way of showing that we are united for the people of Manipur, for the MPP, NPF candidate, Mr. Timothy, the supporter. I think this speaks volume. Alliance is a strong alliance. ngasi ayuk pung manga khara station ki team amana asiba chang adu mafam adudagi lokhat laga Janims ki mokta masak khangdok naba amade medical legal process sing lokhat naba thamkhre haire Lilong police station na IPC section 303 ki 2 gi makhada FIR number 324 2024 amasung 25(1)(c) Arms Act panduna case ama lokhatuna thijinba hukre haire ngasi ayuk pung manga makhairum taba matamda Bisnupur district ki manung chanba Loktak police station na konba Sadhu Nepali basti ki khathangba Laimanai road amasung Khuzairok nala gi marakta combined force ki kangbu amna thi humba ki operation chathabada yamlaba nongmai maru amadi bom na chingba khusu khulai kaya phagat pangamkhre Police tagi fangba pau amana hai akaknaba pau ama fangbadagi Bisnupur district police commando 5-6 regiment amasung C29 SSB IG apunba team singna SP Bisnupur gi mireng makhada mafam adu question na thamlaga thi humbagi operation chathake operation aduda Sadhu Nepali gi khathangba chingkhong dagi carbine ama magazine yauba MK2 stand ama anti riot nongmai ama local made .3 not 3 rifle ama country made 9mm pistol ama tear gas smoke cell taruk grenade tube launching ahum hand grenade tarahumdoi China na saba hand grenade ama 5.56 mm gi maru taramathoi 7.62 mm gi cartridge ahum grenade langbada singnaba ring manga amasong bulletproof jacket ama fagatki haide thi humbagi operation adu ayupung mapan makhaida loishinke Loktak police station na fagalaba khusu khulai sing aduga mari lenena case ama lokale haire Amarom security force sing ching amadi tampaki chingnaba mafam singda thibu humbagi thabak cha thabada khuchu khulai kaya amade mayai ka ba chinjak sing phagat pa leptre Imphal East district ki manung chanba Champhai village ta chathakiba thi humbagi operation amada local made pistol ama local made .22 revolver ama pompi ama tube launching ama mortar shell ani smoke hand grenade ani number 75 MK2 gi detonator ahom ahangba tokning kuntra mathoi SLR gi ahangma magazine ani 38 mm gi rubber bullet ani 12 bore cartridge tarari thoi walkie talkie set ama loinana bulletproof plate ahum phangmangam khre Churachampur district ki E Bungjang village ta thakiba operation amada 51 mm mortar ama country made single barrel taramathoi magazine ga konena .22 gi country made pistol ama magazine ga loinana .32 gi country made pistol ama kape yariba 51 mm gi mortar maru taruk amade 9 mm pistol gi maru taramathoi phagatke Amarom the security force in lona thingraba lalhulup KYKL gi active kadar ama Thawbal district ki Wangkhem gi mafam amadagi khulai ga konana fare haire Farba mioi adudi Karam Subhas Singh chahi nifu marini haire Mangondagi magazine ga konana 9 mm ki pistol amaga loinana kapi yariba maru manga ga konana fagatke Manipur police ki team amana sungarang Thawbal district ke Lilong Chingkham dagi Moijing Mayum Rafiq Khan Elias Apikcha chahi kuntra mapan kauba mioi ama brown sugar gram chamnga nifu nipan ga konana fare AICC da Hana General Secretary Oiramba Bhakta Charan Das na pikhiba statement amaga mari leinana MLA RK na sirak liba maral asi yaningde haina Hana Minister Oiramba Dr. K.S. Ratan Kumar na phongdorakle ngasi Congress Bhavan da pangthokiba paugi mifam amada wafam asi phongdokladuna Dr. K.S. Ratan Kumar na hai Manipur gi irang asiga mari leinana Bhakta Charan Das na thamkiba wafam adu masa matomtagi oibe statement ne Masi AICC na natraga MPCC ka mari amata lainade haibasi hana sengdokhiba ga loinana MPCC na yaningda phauba phongdokhiba laikre Bhakta Charan Das na pikhiba statement aduso Twitter natraga WhatsApp tagi lauthokhrabani
स्टेट असिगी इंटीग्रिटी सोकनब तौरक्पा खुदिमक MPCC ना थेंगनदुना लाक्ले मखा तानसु थेंगनखिगनी मरम अदुना मसिगी मतांगदा हंजिन हंजिन कांग्रेस पार्टी ना अवाय अकुम तौबा पामदबने अदुबु मसि सेंगदोखौदबा यादबदगी सेंगदोकपनी हाइना फोंदोखे अखोई मणिपुर की कन्फ्लिक्ट की क्राइसिस की मतांगदा मान स्टेटमेंट अमा पीगी हैना हाइबदो मदु अखोई पीदे हाइबिदे मान पीगी बदु अखोई की स्टेट की कांग्रेस तगी अखोइना खुदकता अखोई प्रोटेस्ट तोवी मदु ऑब्जेक्शन तोवी मदु की यानिंदब उक्ली हाइबसे मसे इना अखोई नहान वीडियो जो थमजगरे हाइगिदे हाइबा लेते अदुदा नसागी लेरिबा तोंगान बा ट्विटर फेसबुक कोई व्हाट्सएप ता मधुगी दुदा कोई आर्काइव्स ता नन एक्जिस्टेंट नहीं है बनी मधुरा मान पुथुरकी बा कोई वीडियो दुदा कोई मयाम दसो इनो उचगी बदुनी मधुगी वीडियो दुदा ngang ba mong adi keno to ba duga ngang mana upload to ba duga ani du di keno di lai adu bu apel madu hai ba potu Twitter dagi oiro Facebook dagi oiro dagi oiro WhatsApp dagi oiro madu akoi lokthok ki ba matam da kergumba si thaba yarom ba thengnaram ba yai ba madu jo koi amuhan akoi du akoi AICC da madu ki akoi khudakta dum raise over पावगी मिफम अदुदा सरुक याकिबा INC की वर्किंग प्रेसिडेंट केस देबा ब्रात्राना फोंदोरकपदा कांग्रेस पार्टी की ओइनदी NRC चनहनबदा सपोर्ट तौगनी अदुबो ngarang चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबा वाफम अमदा मणिपुर दा NRC चनहलगनी हाइरिबा वाफम असि मियाम दा चमम नहले मरमदी NRC चनहनबगी मतांगदा मरी लेनबा वेबसाइट ना चिंगबदा येंगबा मतमदा NRC का मरी लेनबा डॉक्यूमेंट अमत फंगबा लेते NRC असि चनहनबा होनबदा मरी लेनबा डॉक्यूमेंट सिंग हौखिबा असेंबली सेशन दा पुथोकफम थोकपने मदुसु पुथोखिबा थेंगनदे मरम मयाम असि लेबना NRC चनहलनी हाइना इलेक्शन की कैंपेन अमगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर अमना फोंदोरपा हाइबसी मियाम दा चमम नहले लोइनना अतई पॉलिटिकल पार्टी अमत याउदना BJP खक्तना लमदम असिदा NRC चनहनबंग ngambagi मवंगदा हाइखिबसी लेबक थिबनी हाइखि CAS implement of the secular implement of the masagi number pibane Congress party di adu makhata ne koi NRC je I number 1 rule of law principle makhada nam to country mani la koi support to chale hai je mu kan lijam aduga basiki NRCC manipur da honorable CM nagaram thamjib ki batu bida chang basi kharat changa ge haida min to hai na law su akoi support to budabo chief minister na set rolling and thabak haure hadin singba hai baside akoi na MIC ki website na singba manipur government ki office ki website na singba ye baka de mari leina ba to community basi chumna hadaki NRC sanan bata de hadaki how assembly and so I have na punjab de democratically uthobam thombi hogi amusu khanaba boy khale assembly lo so public country yam tang na konba manipur ye law ira asda pamba ba assembly amane aduna hoji powder assembly matuda me khare khaki gap labor marak asida NRC ki thaba ma hore na la to changa powder ko na method se media da podopani marandi election ma to buri campaign maran chief minister la to burina motivasi election motive ko ba aduga statement da mahati party khakana NRC chanan lo batawna aduga indigenous people की interest से श्री BJP खत्म नहीं है बा श्री ब्रेन की पार्टी खत्म नहीं है उतर ना से तो कोई ना मधु justice तो दे election campaign दा मकुंग फाना democratic process से मकुंग फाना यावरी बा पार्टी में हम ले इस पार्टी में खत्म संविधान की मन गले बा constitution की मन गले बा एक rules में मधु पार्टी पूर्ण बनना अदुगा सरकार पाइड पे स्ट्रक्चर दलेबा कोई ऑफिसर्स इन पुन मंगना स्टाफ खुद मंगा चलाइबा कंट्री सिदा पार्टी में खदना कॉन्स्टिट्यूशन सना हली हाइना हाइबा चमा नहीं हाइ माने संविधान में मंगले पुना आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लेंगाकना कुमजा लिसिंग अनि निफु तरेट फोबदा मालेम की लेबाक सिंगी मनुंग द चौखटपदा मंगजिन थाबा लेबाक अमा ओहनबा होनरी हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर एल लोकेंद्र ने फोंदोखरे ngasi Manipur University के कोड हॉल दा Center for Study of Social Exclusion and Social Inclusion Policy CSSEIP amade OKD Institute of Social Change and Development Guwahati के खुसम नदुना ngasi dagi hauraga numidini chopna chathagadaba seminar on Viksit Bharat Sankalp Yatra and
inclusive development thoram haudopa mari lenina wafam ase Professor L Lokendra na phongdokhibane thoram aduda School of Social Science Manipur University ki Dean Professor T.S. Purnima ICSSR NERC Silong ki Director Professor Bagirathi Panda amade CSSEIP Manipur University ki Director Professor Damodar Nepramna athoiba mithung oina sarugyakhe thoram aduga mari lenina Professor L Lokendra na hai India lengak na sothaduna leiriba khunai asibu chaukhatnabagi damak tongan ba friendship scheme kaya paikhatle ngasi haudokliba seminar asisu friendship scheme sing adu yumthong khuding da yahonaba pandam amagi saruk amane numit nini gi seminar asida saruk yariba mipum khuding da chaukhat thorangi wakhalon phanganduna miyam da khangan bada achoba mating oiba ngamlagani haike Actually, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, he has been encouraging the entire country to make India a Viksit Bharat, a developed country by 2047. So the government of India has taken up a good number of flagship programs, and government is also interested that whether all this flagship program has reached the entire society. So this is one of the program in which academics, say social scientists from different parts of the country will try to examine whether the program which the government of India has already launched has reached to the grassroots. So it's a very encouraging thing that the Indian Council of Social Science and Research, say NERC, has sponsored this program. RIMS की CTBSOT complex ता न्यूरो नेविगेशन सिस्टम अमा RIMS की डायरेक्टर प्रोफेसर जी सुनील कुमार शर्मा ngasi hangdokre achamba thoram amaga loinana inauguration tawbagi thoram aduda RIMS hospital gi neuro surgery head Dr. Gojendro yauna RIMS ki staff singsu sarugyakhe thoram aduga mari loinana RIMS ki director Professor G Sunil Kumar Sharma hai ngasi hangdokliba neuro navigation system asina brain natraga spinal gi surgery tawba matamda computer gi khuthangda manung hutna yengduna atop structure singda soktana tekta kaidana operation tawba ngamlagane neuro navigation system ase yamna advantage oiba system amani masigi matengna neurosurgeon singda achoba mateng ama oiba khak natana miyamda su mateng oiragani hairaduna neuro navigation system sizinabagi damak patients singdagi ahenba charges lowroi hainasu phongtokhi asigi mayam policy abogi metronic still navigation system abogi neuro navigation system ama RIMS ta install tawbagi function ni ama chamba function amani khulai sigi matanga akoi kitang thamjage Layiba neuro navigation system sina akhoi brain gi natraga spinal surgery to matamda akhoi tawriba surgeon sing sina directly akhoi computer gi through sida yengaga akhoi layiba brain manungda layiba for example brain gi structure adagi vein artery nerves adu me am phajana uraga operation to matamda advantage hai bu akhoi layiba structure sing ju sok tanaba akhoi surgery am tawganda hani ngasagi structure sing ji damage to yam jaw adu this will work as a akhoi mobile da yaw GPS system hai na akhoi global position system adu ki type haukiba sahi gi September 9 da palel da cookies singna landarak pada madu bungak na bachat pada laibak thiba thodok amada 26 sector Assam Rifles na nomaina kapada leikidraba salungpham maning leikai dage athauba soibam nanau ge imungda ngase United Youth of Hairok WhatsApp group UYS na angama mating pangkhre haukiba March 13 gi ayuk pung 8 makhairom tabada Manipur da akhak arauga loinana akan manongle nungsitna yum kaya humdokhibada natana Lamphel Part Agriculture Office mayada khongna lambi da chatlingai da nongmai singjang tarakpadage kumbi sagol patagi laikan abangamdana leikidraba Telem Suras Elias Ithoiba Maitai chahi taramari apokpa Telem Surchandra Maitai gi imungda ngasi like minded group LMG Manipurna acha thak sing mateng pangduna imung asigi awabda saruk yakre
Laikhidraba Suras Lampel Agriculture Quarter Leiba Makuragi Manakta Leiraga Lerik Tamduna Leibane Asiguma Leibak Tiba Taudoki Pau social media de Yorakpadagi Imung Asiki Awab Saruk Yabaga Loinana No Madachang the Yadraba Achata Kipolam Kaya LMG Manipuri Taumi Singna Mahaki Mayum the Chatuna Mateng Pankibani Haide Imung Asti Lai Rabagi Pankai Makada Leiba Imungni Nomagi Hate Suraga Chazava Imungni Awaba Taba Haibadu Oire Ngasigi Tengbang Kongchat Aduda 𝐶𝐞𝐰𝐬 Group Asigi Secretary Ozi Sorokaibamna Hai Mioiba Haibasi Mahausagi Kudong Tiba Kayana Mamali Yamlaba Punsi Kaya Pikam Nahalle Asiguma Thamoi Sokpa Thaudok Asi Kanagi Imung the Thokadagi Haiba Tamangamde Maramasina Awaba Taraba Imung Kudingmakta Miyam Hupjinduna Mateng Pangbugi Chanabi Ase Mapung Phana Lehenduna Awaba Taraba Matamda 𝐶𝐞𝐰𝐬 Minasi Haike 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐿 Heritage Council Herikaun Gi Kunithoi Suba Mapok Kumon Thoram Lagliba Me Tara Tarukta Pangthok Lagani Numit Asigi Mari Lenana Lup Asina Lisang Sitna Pangthok Tuna Lagliba Khangmin Asi Iramdam Quiz Competition Chatliba Chahi Asigi Me Tara Tarukta Final Round Quiz Competition Pangthok Lagani Haide Changdam Naba Asigi Makok Mathang Taraba Singda First Position Da Lupa Lising Tara Nithoi Ani Subada Lupa Lising Tara Amade Ahum Suba Tabada Lupa Lising Nipan Gi Selgi Mana Pigani Haide Numit Asida Herikaun Gi Mapok Numit Ka Iroinana Piba Tomthil Khudol Su Khusin Nagani Haina Herikaun Thadorok Pachirol Amada Khangalakli Ngasi Tang Mari April 2024 Thursday Pung Anida Lamlong Kaithelda Miyam Gi Kholau ST status for Mitei The only way forward Haibo Kholau Kayaga Loinana Lamlong Kaithel Phambi Apun Manupi Loop Amasung WMC Manipur Unit Punna Lauminakre Panbe Yaba Kholau Sing Adude 2026 ki delimitation dagi Kannaba Pambaidi ST Khaktani NRC Border Fencing ILP na Mitei Kanma Ngamloi Mitei bu Kangadabadi ST Khaktani Haibna Chingba Kholau Kyasu Lauke Ngasi Khongjong Kholau Asti Lamlong Kaithel Phambi Apun Nupi Loop ki President RK Dhanabate General Secretary IBM Chaubi Wahengbam Amadi WMC Manipur State Unit ki General Secretary K Mohen Amasung WMC Youth Front Manipur ki President A Sanjanna Luchingduna Pangthokhe Iramdam Kanba Apunba Loop Aikalna Sinduna Sazibu Kudol Tamba Igi Kongul Liba Haina Mingthonba Sazibu Chera Wagamari Lenana Lamdam Asigi Mabung Mapa Singda Chamba Kudol Tambagi Thoram Ama Pangthoktuna Lakpa Ado Handak Chahigi Oina Lamdam Asigi Laibak Tiba Thodokta Hakthengnana Awaba Nanglaba Mayum Makai Tangoi Ondana Relief Camp Singda Changjapam Lodana Lairiba Singa Puna Pangthoklagani Haina Aikalgi General Secretary Luang Leimana Phudokre Ngasi Manipur Press Cup the Pangthokiba Paugi Mifam Amada Wafam Asi Phongdokladana Luang Leimana Hai Aikalna Handak Kudol Tamgadoriba Asi Maru Oina Relief Camp the Lairiba Angang Mari Degi Tadana Pokpa Mama Singda Kudol Pigani Loinana Kudol Pinaba Khangatuna Relief Camp Sing Adude Bisnupur District ki Moirang Thangjing Mithung Sanglenda Hangliba Relief Camp Thaubal District ki Wangjing Kodom Pokpi Relief Camp Akampat Relief Camp Amade Lamboi Khongnangkhong Relief Camp ni Haire Relief Camp Sing Asda Tongan ba Numitini Chupna Chatuna Khudol Pot Sing Asi Yenthokani Amade Khudol Piba Asig Mari Leinana Lamdam Asigi Maming Leiraba Seishakpa Thongram Lakshmi Pinky Saikhom Yauna America Sorokhaibamna Leibak Ningbe Isai Amade Miyambu Yaikol Sairol Sing Khudol Tamgani Hairiba Thoram Asida Ireicha Singna Puling Thogot Pibaga Loinana Angamba Thakta Tengbang View Hainasu Phungdokhe Makoina Nandiki Alu Macha Laku Kohi Jarata Wesu Degi Hawaii Atiko Wesu Kamana Pina Gawakanda Tawna Hona Jeduga Mandiki Maru Koina
ꯑꯃꯤꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯁꯩꯁꯛꯂꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯖꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯁꯖꯤꯕꯨ ꯁꯩꯊꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯛꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯊꯥ 10 ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯀꯗꯧꯕꯁꯤ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ 하거나 뮤직나 브레인스는 일단 가지고 순간 감정을 가지고 포탈이 그래도 방문을 기록을 하는 것들은 방통제는 Ministry of Culture, Government of India की Cultural Function and Production Grant Scheme CFPGS की मतेंग लोइनना कंतनिया इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृताना पुथोकपा बासोक सैशक युमफम ओइरगा था अमा चथरकपा रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन लोइसिनबगी थोरम पांगथोखरे हाइंगांग मयाई लेकाइदा लेबा YDLC कम्युनिटी हॉल द पांगथोकिबा थोरम अदुदा जैन मणिपुर डांस एकेडमी इम्फाल की डायरेक्टर पी बिलास सिंह मार्जिंग माइक्रो फाइनेंस की चेयरमैन कोंजेंगबम दिलीप कुमार अमदे नोंमाइथेम नीलमणि वैष्णवना मथंगसिन चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदे गेस्ट ऑफ ऑनर सिंह ओइना सरग्याखे थरमगी नुंगी ओइबा वरोल पीरदना इंस्टीट्यूट असिगी सेक्रेटरी तखेलंबम ननाउ तोंबा सिंहना मणिपुरी कल्चर की सरुक अमा ओइरिबा संस्कृतनागी तोंगान तोंगान मसक सिंह योखतुना थमनबगी पांदमदा प्रोडक्शन असी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर न पीबीरक्तुना ममांग था 5 दगे था अमा चथरकपनी हाइखे चीफ गेस्ट की वरोल पीरदुना पी बिलास सिंह न हाइखिबदा अहल लमन सिंह न थंबिरंबा अखोइगी लेरिबा आर्ट कल्चर संस्कृतना असिगी मनुंगदा तोंगान तोंगान ममोंगदा थौगलोन थक्सी खासी कया मयेक सेंगना उदले इसागी कल्चर योखतुना थंबा अमदी मालेमदा मसक ताकपदा अखोइ खुदिंगमकी अचौबा थौदांग लै हाइखे बासोक्सी अखोइना येंगबा चटपा हाइबा अमा बासोक ताबा चटपा हाइबा अमा अदुबु ngasiगी बासोक्सिदी अइने खंजबदा बासोक ताबा लाकपा अहल लमन सिंहनी ब्राह्मण वैष्णव सिंहनी आइने थमजरी मरमदी नहा ओइबा अखोइने येंगजेरिसिदी ओजासिंगसिना तापिरबदुगी मतुगिना अखोइना पुंग चोलोंगी तौरिबा अदुगी चोलोंदुगी मिटकी कुमै काटान चोलोंगी कुमै पुंग चोलोंगी कुमै अदुगा सरीबा इसैदुगी मोट कैगासिदा अखोइना अयामना तौरगा बासोक येंगबा चटपनी हाइना ताजरमी पाउगी मरक थत नातेन में प्रेम तंग लुमिनसी "40 years of trusted diagnostic service, Babina Diagnostics." Welcome you all to United School Channel, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World and Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Diabetes ko loy na hinglibasing thamagi manungda control toba ngamlay. Urea creatinine wangbasu thamagi manungda hantaba ngamlay. Kong hamba nungaitebasu numit manganigi manungda fahanba ngamlay. Bile saibadi nungsang nabasu chamada chama fahanba ngamlay. Cholesterol wangba numit kunida normal oiba ngamlay. BP wangbasu thamagi manungda normal oiba ngamlay. Fatty liver oibasu thamagi manungda fagathanba ngamlay. Pumnamak natural oiba hidak makalna laing jabani. Hakchang da sokadaba side effect amata laite. Makata na hidak chamagi mathosu tararoi. Hena kupaparol gidamak ngasimak
गिदमक लैंगसिनबिरउ डायबिटीज हॉस्पिटल सोयबम लेकाई अयांपली रोड opposite Carkinos Jennings Hospital Porampat Imphal East near Punjab National Bank. CUET हाइबसे करिनो क्लास 12 थारबा छात्रसिंगी दमकता CUET कया मरु ओइबगे CUET थाद्रवदी इंडिया की कॉलेज अमा फाउबा तंबा यारोइद्रा ब्रेस इंस्टीट्यूट मणिपुरना मतौ करमना CUET प्रिपरेशन तौमिनगनी CUET यूजी करिनो CUET यूजी असि सेंट्रल यूनिवर्सिटी देम यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पुन्ना इंडिया दा लैबा यूनिवर्सिटी चनी यांखै हेनबगी मखादा लैबा कॉलेज सिंगदा ग्रेजुएशन तमनबगी इंडिया पुंबगी ओइबा एंट्रांस स्टेज अमा खकनी CUET ना करी करी खुदोंग चाबा पीरिबगे CUET एग्जाम असि माई पाकलबा छात्र खक्तमकना सेंट्रल यूनिवर्सिटी निफुगो मरी हेनबदा अमदी ममिंग लैरबा कॉलेज सिंग हाइबदी सेंट स्टेफन कॉलेज हिंदू कॉलेज हानराज कॉलेज मिरांडा हाउस लेडी श्रीराम अमदी अतोपा दिल्ली यूनिवर्सिटी की मखादा लैबा कॉलेज सिंगदा ग्रेजुएशन तंबगी खुदोंग चाबा पीरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हैदराबाद यूनिवर्सिटी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी मणिपुर यूनिवर्सिटी अमदी अतोपा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंगदा तंबगी अमता ngairaba lambini CUET hariba asi maram aduna छात्र सिंगु CUET माई पाहनबगी पांदमदा चही तरे मियामी थाजबा मांगहंदना एजुकेशनल सर्विस पिदुना लाक्लिबा ब्रेस इंस्टीट्यूट मणिपुरना महौसागुम थोइदोक हेंदोकना ट्रेन तौरगा रिसर्च स्कॉलर सिंगना ताकि तंबिगदबा 45 days की क्रॉस कोर्स अमा पुदुना लाक्चरी कोर्स असि अप्रैल की तारीख 3 दगी हौजगनी इसागी अपांबा सब्जेक्ट खुदिमा खनबगी खुदोंग चाबसु पिजरी सब्जेक्ट अमदा रुपा लिसिंग अमा खक्तनी अदुगा रिलीफ कैंप लैरिबा महैरोय सिंगगी लेमना कोर्स असि यावबा यागनी एग्जाम का चानबा मवोंगदा ताकि तंबिबा हाना हंखबा क्वेश्चन सिंग लैनबा वीकली टेस्ट mock test namthokhlaba study materials sing pibata natna 24/7 छात्र सिंगी अखंग खंगदा अवार्ड अपा मेंशनबगी सेम सादुना लेजरी ब्रेस इंस्टीट्यूट मणिपुर अकोपा मरोल दिदमा नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग दा लेबा बेम्स ऑफिस दा लेंगसिन बिरो नत्रगा पिजरिबा नंबर 9233963918 अमुका हना 9233963918 नत्रगा 9863980014 अमुका हना 9863980014 असिदा कांटेक्ट तौबिरतुना खंबिबा यागनी खुदोंचाबा असि लौबिहौ सब्जेक्ट अमदा ब्रेक मतुंग तराम नोचरी मखताबा पाउ पिजरे मणिपुर लेंगा की डायरेक्टरेट ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर 𝐂𝐲𝐸𝐬 डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिस थौबाल कक्चिंग की जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर पुयम गोजेंद्रो की मिडेंग मखादा 𝐂𝐲𝐸𝐬 क्लब येरिपोक KYCY ना डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिस थौबाल येरिपोक वेटरनरी हॉस्पिटल का खुसमनदुना एंटी रेबीज वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सरुक से 𝐂𝐲 मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल दा हुई अमसुंग हौदोंग सिंह हिदा कापथोखरे ngasi hida kapthokpagi thoram aduda punna hui chama kun amasung hodong tarada anti rabies vaccination kapthokhe vaccination program adugi matangda 𝐂𝐲𝐸𝐬 club येरिपोक की assistant secretary longjam bobby chana phongdorakhibada handak manipur gi mafam kayada hui hodong dagi sandorakpa leina ama oiriba rabies na maram oiraga mioi kaya leikhidaba adudagi मणिपुर लेंगा के वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री लोइसंगना पाइखलकपा थौरांगी सरुक अमा ओइना ngase KYCY क्लब ना 𝐂𝐲 खोलगी ओइना एंटी रेबीज वैक्सीनेशन की प्रोग्राम असे पांगथोकपनी हाइखे ngasi की वैक्सीनेशन प्रोग्राम अदुदा येरिपोक वेटरनरी हॉस्पिटल की डॉक्टर के ब्रोजेन अमदे अतै स्टाफ सिंह अमसुंग क्लब की थौमी कयासु सरुक याखे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ना जिरीबाम की विद्यानगर की स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ता रिलीफ कैंप हांगदुना लेरिबा बाबुखल खुन की खुंजा हुंफु हुमदोइदा तारपोलिन अमदि हाइजीनिक किट सिंह खुसिनखरे पोचै येंथोकिबा थरम अदुदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की वॉलंटियर सिंहसु सरुक्याखे ब्रांच के चेयरमैन एस राजेन कुमार सिंह ने हाइखिबदा ngasi इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की मैकैदगे पोचै खरा खुसिनबसे यामना नुंगाई अदुबो मयुम मकै कया थादोक्तुना मफम अस्त सैदांगदुना लेरिबा असिदा यामना नुंगाइते हाइबा वाफम कयासु फोंदोखे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ना असुमना नुतिगी सिजिननबा पोलम सिंह पिबिरंबगी दमक थागतपा फोंदोरकले
today national seminar single bottom da zaida mayam support to birpa monetary support to birpa financial support ICC sarana teman-teman bahiram dari koi moral support institution support lakse asijo ayana organizer ki mai kai digi in harau amasung nuai sa phongdok chari tan ja koina sida academia amasung research men je pullaga akoina hojik haiba Basic Bharat Channel Advertising masi maru iba campaign amani campaigns is the central sponsor scheme maya support around state factory iba thoram singse masi ta sengna koigi kungangi draga oiba koi mi singda ta sengna tana ba phundra pangdabra masi beneficiary da rich or unrich or agi yogre have the implementation da oda aduna koi state kana jaribadi kana jadoribadi when assessment evaluation ama masi Sangkap data jadi konteks dari koina assessment amat usaba central sponsor scheme pa jadi dapat evaluation dorga kasi scheme sini koi kunja singa masih mesti benefit lagi handle dorga koi policy mo formulation dorga handling pangalena All Assam Manipuri Women Mera Paibi Coordination Committee Headquarters Sisjargi Kunmapan Suba Chahigi Mifam Pangthokadaba Asigi Matangda Paugi Mifam Ama Kasar District ki Rongpur Part 2 da Leiba Khoirokpam Santikumar Singhagi Yumda Ngarang Pangthokre Paugi Mifam Aduda Central Committee Asigi Chief Advisor Advocate Ngangom Ramakanta All Assam Manipuri Women Mera Paibi Coordination Committee ki President Konjengbom Ongbi Aruna Devi All Assam Manipuri Women Mera Paibi Coordination Committee Central Committee ki member Gitu Devi na Chingbana Sarukya Khe Coordination Committee ki President Konjengbom Ongbi Aruna Devi na haikibada Hauzik Lairiba Mera Loop Ani Asi Punsinduna Honakhiba Apunba Maitei Tengol Amadi Women Action Committee for Village Protection ki member Singna Chahigi Mifam Asida Saruk Yanaba Amade Mera Loop Ani Asi Karam na Punsin Sigi Haibagi Khanan Nainaminasi Haina Phungdokhe Chahigi Mifam Asta Sagnai Raba Mitung Singhi Manungda Professor K.S. Dhiren Singha Head of Department of Linguistics Assam University Rajkumari Sana Chaubi Devi Principal Jiri College Ngangom Joy Kumar Singha President Manipuri Saitya Parisad Assam Namairakpa Muda Chandra Social Activist na Chingba Sagnai Raba Miyoi Singna Sarukyagani Haina Central Committee Asigi Chief Advisor Advocate Ngangom Ramakantana Paudamkhe Ayuk session da koi haji bani annual conference Rongpur da phangmani January ki last part natraga February ki first week ta adubo laibak chibadi koi gi central ki body ki kariba problem khal laibana maram modana haiba koina matam chana January natraga February ki pamtho da budu koi ngamjaudre aduna nuksijaba Rongpur ki maya pai ma sing loina Rongpur ki nuksiraba alaman sing loina udarwan sabdivision laiba maya pai ki advisor singna yamna kanna mateng pangbidana haiba lakadoriba April ki tang 3 sida koina Pangtoktoriba annual conference da haiba nimit sidamaktada akoigi All Assam Manipuri Women Mera Paibi Coordinating Committee Headquarters Central Committee ki koi anobo body semani haiba anobo body semasida mangjongna degi koida akoigi maira ani thokirse punmana phai aina takpiriba isi orana si takpiridoni masi punmana phai ai si yam phajei masida koi punnan pulan baidamakta akoigi magi degi si batpun pijarake Aroi Bidamar Uiba Pau Mohana Pizari BJP Lengak na ngasi Paubada Masagi Oiba Project Amata Paikhatri Congress Lengak na Paikhat Lamba Project Singdamak Sangabane Haina Hanagi Chief Minister Oibo Vina Haikre Outer the NPF NDA gi medium oiba 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 campaign minister MLA kayana saruk yaduna hodokre aikoi masel gi marakta thajanaba thamduna ching amadi tamgi khenaba thamduna punna hingminasi haina 𝐍𝐞𝐰𝐬 na phongdokre Waithau Sangom Sangda Masak Khangdaba Miyoi Singna Nupa Amakaptuna Hadlamle Mafam Kayadagi Security Force Singna Yamlaba Nongmai Maru Bom Yauna Khusukhlai Kaya Fagatkre Manipur gi integrity soknaba torakpa khudingmak MPCC na thengnaduna lagli makhata nasu thengnakhigani haina MPCC gi spokesperson Dr. K.S. Ratan Kumar na phongdokre
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯅ ꯄꯤꯖꯕ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ CUET ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯊꯥꯔꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ CUET ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ CUET ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ CUET ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ CUET UG ꯀꯔꯤꯅꯣ CUET UG ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯗꯤꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ 250 ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ CUET-ꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕꯒꯦ CUET ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯛꯇꯃꯛꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ 34 ꯍꯦꯟꯕꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯐꯦꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯍꯥꯟꯔꯥꯖ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯃꯤꯔꯥꯟꯗꯥ ꯍꯥꯎꯁ ꯂꯦꯗꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯔꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯂꯤꯒꯥꯔ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हैदराबाद यूनिवर्सिटी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी मणिपुर यूनिवर्सिटी अमदी अतोप्पा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंगा तंबगी अमत ngairaba lambini CUET hariba asi maram aduna satra singbu CUET mai pahanabagi pandamda chahi tare miyambi thazaba manghandana educational service piduna lakliba Brace Institute Manipurna mahausagum thoidok hendokna train tawraga research scholars singna taki tambigadaba 45 days ki crash course ama puduna lecture course asi April ki tarikh 3 dagi hauzagani isagi apamba subject khudima khanbagi khudong chabasu pizari subject amada lupa lising ama khaktani aduga relief camp ta leiriba mahairoi singidi lemna course asi yawba yagani exam ga chanaba mawongda taki tambiba hana hamkhaba question sing leinaba weekly test mock test namthoklaba study material sing pibata natna 24/7 satra singi akham khamda awada mentionabagi sem saduna leijari Brace Institute Manipur akopa marol gidama North East Window TV building da leiba BIMS office ta lengsin birau natraga pizariba number 9233963918 amukahna 9233963918 natraga 9863980014 amukahna 9863980014 asida contact to birtuna khambiba yagani khudong chaba asi lobihau subject amada subnet